UJesu Kristu inkosi bazalwane, ngizobingelela abazali nebandla lonke egameni likaJesu Kristu. Ngizothula iripoti yami nobufakazi kanye nesifundo. Ngizoqala ngobufakazi. Ngicela ukubonga uNkulunkulu ngokuthi ngithole ithuba lokuthi ngikwazi ukugcina umyalelo wakhe othi, thethelelani khona niyakuthethelelwa, kuLuke 6:37. Nami ngiyambonga uNkulunkulu okwazile ukunginika amandla ukuthi ngikwazi ukuxolela ukhazini wami bese sinesikhathi eside naye singazwani. Indaba yakhona iqala kanje. Kwi-testimony yami edlule yange-4 Juni, ngiye ngachaza ukuthi ngalahlekelwa equipment yami yase-bakery last year. Yena-ke wafika weza njengomuntu owayezonginceda-ke. Wangithathela izinto zami zonke lezi zayisele ngenkathi kwebiwa imishini, njengey'mpahla zasendlini, izitsha namatafula. Wayewumuntu ozongibekela zona ukuthi at least zona ngoba zisave isale esengigcinela zona. Kuthe sekudlula isigameko-ke sengiy'cela izinto zami back, akuzange kusaba kuhle ngoba kusho ukuthi naye wayesey'tshelile ukuthi naye kuzoba ngezakhe. Nokwagcina-ke sekunamagama angemahle ukuthi mina ngi-selfish. Mina ngayithatha ngokuthi leyo nto-ke kusho ukuthi yena ngokwakhe wayengisiza ukuze naye ezogeyina. Kuthe-ke bazalwane ngeSunday le weekend esiphuma kuyo, ngikwazile ukuthi ngimfonele bazalwane, ngavele ngathi ngiyabonga mzala wami, usizo wangisiza ngalo, ngiyaxolisa nala khona engingazange ngikhulume kahle khona. Ngavele ngazehlisa kodwa ngazi ukuthi mina ngikho wrong. Uyena umzala wami owaye-wrong ngoba phela yena wayesey'thathile iy'nto zami kanti wayefike njengomuntu owayezongisiza. Kungithathe isikhathi-ke bazalwane ngiyilwa le mpi ngoba bengilokhu ngikhuleka lento kunzima kimi ukuthi ngiye ngiyoxolisa kuye ngoba ngangazi ukuthi mina ngangingekho wrong kodwa uyena umuntu othatha iy'nto zami. Njengoba namanje nje ngikhuluma zisesekuye lezo zinto futhi ayikho into ekushoyo ukuthi nekhombisayo enkulumeni yethu ukuthi uy'misele ngokuthi izinto zami ay'buyise. Bazalwane-ke ngiye ngamfonela-ke ngaxolisa-ke kuye, ngaxolisa ukuthi ngiyaxolisa mzala wami ukuthi isimo sagcina singesihle phakathi kwethu. Kuvele kwaba lula-ke bazalwane ngoba bekuyinto ebengikade ngiyikhulekela ngoba ngithe uma ngifona nje ngamuzwa ukuthi naye uyabo ukuthi naye kushuthi lento ibimudla kodwa engazi ukuthi uzokwenza njani. Ngiyabona ube nempakamo naye kodwa ngimzwile ukuthi uthuleke umthwalo ngoba uy'solile wabona ukuthi ube wrong sonke lesi sikhathi. Waxolisa-ke naye, nami-ke ngaxolisa-ke saxolelana. Kwaba yinto kanjalo-ke edlula kanjalo-ke. So nje ngibonga uNkulunkulu ongiphe ukuzithoba nokuthi ngingabheki ukuthi yimina owoniweyo la. Kodwa ngilalela umoya oyingcwele ukuthi uthini. Uma ethi kimi angihambe ngiyoxolisa ngoba ubehlala ethi angihambe ngiyoxolisa. Ngizibuza ukuthi why kumele kuyoxolisa mina ekubeni kuyimina engoniwe. So ngifunda isifundo ukuthi uNkulunkulu uyakwehlisa nje, akuhambelishe uNkulunkulu. So umoya oyingcwele uma ethi yenza into kumele umlalele, ungabi nama-questions ukuthi why me. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuthi ngiye ngathola ithuba lokuthi le nto le nami ebikade ingidla noma ngithi ngiyakhuleka kodwa ihlale ingidla enhlizweni yami. So nje ngizocela ukuqinisa omunye osadlula kulesi simo sokuthi akazi uzoxolisa kanjani. Ngizomupha lamavesi egameni kaJesu kwabase-Efesi 4:32 uthi maniphathane ngobumnene, nihawukelane, nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela. Bazalwane, sifunde ukuthethelelana.
singabheki ukuthi ubani wenzeni komunye, ukuze wena uzoba ne-peace. Hamba uyoxolisa kulowo muntu loyo, ungabheki ukuthi wuye okwenzile okubi, kodwa uhambe uyoxolisa wena. Nelinye ivesi kwabaseKolose 3:13 uthi nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye, njengokuba neNkosi yanithethelela. Sibekezelelane. Thina kumele sibe yisifundo bazalwane ukuthi thina sesiyakholwa, sisindisiwe manje, sithethelelwa izono, siyaliphila manje izwi egameni kaJesu. NoMark 11:25 uthi futhi nxa nimi nikhuleka thethelelanani uma ninamagqubu nomunye, ukuze noYihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi nami ngike ngakwazi ukuthi ngikhuleke, ngakwazi ukuxolela Nkosi yami. Nami sengiyazizwa enhlizweni yami ukuthi ngi-free, angisena-grudge, nokhazini wami sesi-right. Ngiyambonga nje uJesu kakhulu ukuthi manje angisalikhulumi izwi, kodwa sengiyalenza bazalwane, egameni kaJesu. Haleluya bazalwane, bese ngiyaqhubeka-ke manje sengisesifundweni-ke manje. Namhlanje sofunda ngesambulo chapter 3, sokwenza uverse 8 noverse 11. Uverse 8 ufundeka kanje uthi, I know your works. I know that you have a little power. You have followed my teaching and have been faithful to me. I have opened a door in front of you which no one can close. Hallelujah bazalwane. uJesu ukhuluma nebandla bazalwane la ukuthi uyazi ukuthi linamandla amancane. Bazalwane, sinamandla amancane thina. Asina voice kulo mhlaba. Ngoba sisaphila emhlabeni obuswa udevil. Ingakho uSathane ekwazile ukuthi athathe ingane zethu. Eyami nje ayikabuyi kuyimanje. Aphinde futhi asixoshe alihlakaze ibandla likaNkulunkulu. Haleluya. Izwi alisiqondi bazalwane. Even nabazalwane abasindisiwe abayiqondi impilo esiyiphilayo. Asiphazamisekile bazalwane ezingqondweni, kepha senza intando kaNkulunkulu. EkuLuke 9:23. Layethi khona uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ngilandele. Kumele uyidele, uyikhohle ukuthi ubani. Khohle istatus sakho. Ulandele uJesu. Ukwazi ukumlandela uJesu uma usavuka ekuseni emsebenzini. Ngoba uthe yena imihla ngemihla ku-impossible ukuthi ukwazi ukumlandela uJesu. Imihla ngemihla usavuka uye emsebenzini. Senza intando kaNkulunkulu. Asenzi okuthandwa yithi, kepha senza lokho okufunwa uNkulunkulu. Ngizosekela ngevesi uJohn 15:19. Uthi uma beningabezwe, izwe beliza kuthanda okwalo. Kepha lokhu ningesibo abezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. Asijabule izwe malizonda ngoba sikhethiwe. Thina sikhethwe izulu bazalwane. Hallelujah. Aqhubeka uJesu athi, we have been faithful and followed my teaching. Shuthi awuliphikanga igama lami, waphinde wagcina izwi lami. Angiliphikanga-ke igama likaJesu, ngoba nami bazalwane ngikwazile ukuthi ngixolele. Ngoba ngiyazama ukwenza intando yakhe. Angisho ukuthi ngiperfect, but I'm trying ukuyenza intando yakhe. Angiliphikanga igama lakhe. Njengoba nje ngikwazile nami ukuxolela ukhazini wami, angiliphikanga igama lakhe uJesu. Ngisendleleni
yokuzama. Kungayena yedwa umuntu engimxolele, ngine-list yabantu engibaxolele. Ngine-list bazalwane abantu engibaxolele. Enye into engiyifundile ngokuxolela njenga-advise omunye umuntu osadlula kule process yokuxolela, ukuthi ungayi kumuntu i-pain isakhona ungakamxoleli wena. Qala udile naleyo pain. Qala ukhuleke ucela uNkulunkulu akusize wena uxole qala. Then sewungahamba kuye-ke uyoxolisa. Ngoba kuzokwenzeka ukuthi wena awukakaxoli. Mawufika kuye mhlawumbe phakama umoya wakhe nowakhe uzophakama, obvious ngoba uthola ukuthi wena mhlawumbe uwogiliwe. Manje sewuzofuna ukulwa ngamandla akho, lokho okungafuneki, uNkulunkulu akakufuni. Umuntu ngam-advise ukuthi umuntu akaqala adile yena ne-pain yakhe, acele uNkulunkulu amsize, ayixolele yena, amxolele futhi naloya muntu loya. Uthi uya kuye nje umuntu-ke, inkinga-ke seyasolveka. Haleluya. Uyaqhubeka kuJesu uthi, I have opened a door in front of you which no one can close. uJesu-ke la uthi uvula umnyango-ke manje. Sevula umnyango wokuthi manje-ke sesingahamba siyomsebenzela. Singamsebenzela uJesu ngokuthi sifakaze njengoba ngenza, sifakaze ngezinto asisize kuzo noma senzele zona, ngokushumayela izwi lakhe, ukudlulisa imeseji bazalwane, ukuthi uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa. Singafundisa ngezwi lakhe bazalwane, sifundiswe ngokuxolela njengoba mina sengikwazi nje ukuxolela. Sifundise ngokudela konke abazalwane bangakwazi ukuthi yini ukudela konke, ngoba mina sengiyakwazi ukuyilandela ezinye zey'mfundiso zakhe. Bese nginipha ivesi lapha kwabaseKolose 4:3. Sithola uPaul-ke bazalwane ecela ukukhulekelwa ukuze uNkulunkulu avule umnyango ukuba akwazi ukuyofakaza ngezwi likaJesu. Siyafunda laphana ukuthi-ke uyakukhulekela nakho ukuthi uhambe uyoshumayela noma ukuyodlulisa umyalezo kaJesu. Awuvele nje uthathe iBhayibheli uhambe uyoshumayela noma uyofundisa. Kumele uqale ukhuleke, then ukhonfeme ngempela ukuthi manje usu-ready yini ukuthi usewungaphuma uyokwafakaza ngey'ndaba zikaNkulunkulu. Amen. Siphinde sifunde enye incwadi, Isambulo 3:11. Sifunde kanje, uthi I am coming soon. Keep safe or hold on what you have so that no one will rob you of your crown. uJesu lapho uthi uzobuya masinyane-ke bazalwane manje. Wayesho ukuthi useyabuya masinyane uJesu. Uzobuya kungalindele muntu. Ngakho-ke kumele singabe sisashumayela nje kuphela noma sifundise. Kepha abantu mababone kithi silenze izwi. Masimvume uJesu ngokuthi silenze izwi. Ngoba nami nje bazalwane ngizamile. Sengiyazama bazalwane ukulenza izwi likaNkulunkulu. Futhi kumnandi ukulenza izwi likaNkulunkulu because uyeza ukuthi kunomthwalo owehlayo kuwe mawusulenza izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Sizosupport-ke bazalwane ngevesi abaseThessaloniya bokuqala chapter 5:2. Uthi ngokuba nina uqobo niyazi kahle ukuthi usuku leNkosi luza njengesela ebusuku. uJesu asimazi bazalwane ukuthi uzofika nini. Akekho omaziyo ukuthi uzofika nini la emhlabeni, akekho omaziyo. So kumele sihlezi si-ready uJesu mayebuya. So kumele siyihlambulule every day bazalwane. Siyihlambulule, siyivume izono, sixolele bazalwane, simcela umoya ongcwele asikhumbuze zonke izono zethu esizenzile nesingasayikhumbuli bazalwane. Enye into nje engiyifundile ekhala abafundi ukuthi ekuyideleni uyayikhohlwa ngempela wena. Sometimes uyayikhohlwa wena
ubeka abanye abantu phambili bazalwane, ucabangele abanye abantu kuqala kunawe. Ngokwenze njalo siyobe bazalwane siqoqa imiqhele. Phela noma sesinqobile, akumele sinqobe kodwa sifike phambili singenamqhele bazalwane. Asisebenzeni bazalwane, kumnandi kwaJesu. Umuntu yazwa kwayibambezele libele ku-world system elokhu esebenzela into ezosala la emhlabeni. Haleluya bazalwane. Iqhubeke-ke ivesi bazalwane lithi, hold on what you have or keep safe what you have. UJesu la wayenxusa abazalwane-ke ukuthi ababambelele okholweni labo noma bezwa ukuthi sekuyakhathaleka endleleni, noma bezwa ukuthi sekune-pressure, kunengcindezi ezweni, ngoba abazalwane nje kunendaba zokuthi zama-digital idea ukuthi sekumele sithathe yona Nkosi yami, yabo nje leyo nto iya-stress-a ukuthi ngeke sakwazi thina ukuthenga. Kodwa uJesu wathi asibambelele noma sihlangabezana nezimo ey'kanjalo, noma kuney'fundiso nje ezabaprofethi bamanga, kodwa thina asibambelele kuze kube sekugcineni bazalwane. Kunevesi nje lapha ku-James 1:12 elithi, ubusisiwe umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esevivinyekile uyakwamukelisa umqhele wokuphila othenjiswe iNkosi kwabayithandayo. Balulekile-ke bazalwane ukuthi sibambelele. Indlela yokukholwa ayikho lula. Uma ucabanga nje mumva ukuthi ngangilala embhedeni wami Nkosi yami o-comfortable wawunjani njani, manje sengilala kuphi, sengilala kanjani. UJesu akazange ayiphile impilo emnandi. UJesu wangaphili kamnandi, wayengaphili comfortable. So nathi silandela yena. Kumele sibambelele noma sihlangabezana nobunzima, ngoba sometimes usathane uyasikhumbuza emuva ukuthi ushiyene emuva ngobula. Mase sihlangabezana nobunzima, kodwa thina kumele sibambelele kuye, siqinisele size sifike ekhaya. Haleluya. Ekugcineni laphana-ke sekuthi, so that no one will rob you of your crown. UJesu-ke lapha wayesinxusa ukuthi sibekezelele ubunzima esihlangana nabo, singapheli amandla ukuze singaphuci imiqhele yethu. Kuthiwa imiqhele iyonikwa abanqobile, ababekezelile kwaze kwaba sekugcineni. UMathewu 24:13 uthi, kepha okhuthazelayo kuze kube sekugcineni uyena uyakusindiswa. Bazalwane, yinde le ndlela yokukholwa. Idinga ukuthi sibekezele ukuze sizonqoba. Kumele sikhuthazele bazalwane. Inzima le ndlela. Ungayitsheli ukuthi ngoba manje sewudele konke ucanti usewuwinile. Awukawini, kuseyisiqalo lesi. Ukudela konke isiqalo. I-first step ukudela konke. Kuningi esikufundayo usuku nosuku. UJesu afuna ukuthi sikuphile, impilo afuna siyiphile bazalwane. Kumele sikulwele ukuthi siyiphile le mpilo uJesu ayifunayo ukuthi siyiphile. Ngoba akafuni lutho, akafuni nachashaza, akafuni isono uNkulunkulu. Ngifunde nje ukuthi uNkulunkulu akasifuni isono. Uma wenza isono uhlambuluka. Ungalali, ungayolala ungahlambulukanga. Ngathi uNkulunkulu angasisiza bazalwane. Siphile ubungcwele, sikhulekele umoya oyingcwele ukuthi akasisize egameni likaJesu. Inkosi yomusa inibusise-ke bazalwane. Amen.